Pa po mom nekom mišljenju je za mene je to iskreno glupo, jer je žalosno u kakvom nam je stanju došla država. Da se dijelimo, jer mi smo iskreno svi jedan narod. I baš u takvoj situaciji trebamo da se podržimo kao mi, baš te ljude s Cetinja, a i oni nas, a ne da se dijelimo jer ovo je jedna je Crna Gora. Ja se povodom toga osjećam veoma srećno i zadovoljno zato što mnoge su generacije bile tu ustoličene i meni je iskreno drago što se to desilo, što se nije preokrenulo. To je iskreno jedna velika glupost, to da smo praktično smo isti narodi, da smo se tako podijelili, to je jedna velika glupost po meni. Vlast nas je podijelila, Milo i ova kompanija njegova, na Crnogorci i Srbe, jako smo isti, ali ajde. Žalosno je da ljudi moraju da se zaustavljaju oružjem i tako tim stvarima, jer iskreno nekako meni je žao to kad gledam, jer mi ovdje živimo u Crnoj Gori i svi trebamo da volimo našu državu. Bez obzira ne kažem, treba da se poštuje i tuđe, ali svakako da mislim da treba i da volimo i poštujemo našu državu, a da se dijelimo i to mi se nikako ne sviđa. Pa lično nisam bila nešto previše upućena u događaje, to znam generalno samo što se dešavalo. Ja sama nisam vjernik, tako da, onda samim tim ne volim ni da se miješam, ni da komentarišem te situacije, ali generalno mislim da je napravljen prevelik haos oko toga i da je bilo onako malo, mislim to sad silu na sramotu baš da se to ustoličenje onda vrši i tamo. Smatram da možda to baš i nije trebalo tako da prođe, već da je trebalo malo više da se promisli ta cijela situacija. Sad šta će nakon toga da bude, to ćemo još da vidimo. Pa ova dešavanja koja smo imali svi priliku da vidimo na Cetinju, neka su dešavanja koja su, atmosfera koja se dešavala prethodnih nedelja i mjeseci, moglo se i zaočekivati da će nešto ovako da se desi. Naravno, mi koji imamo priliku da svakodnevno pratimo ta politička dešavanja, posebno nakon promjene vlasti, možemo da vidimo da je to u stvari uticaj bivšeg režima da utiče na procese u Crnoj Gori i da pokuša da stabilizuje trenutnu vladajuću garnituru. Pa generalno smatram da ne trebaju da se miješaju jedno sa drugim. Mislim, uvijek će ta neka religija koja prevladava u jednoj državi imati određeni uticaj na državu i naravno onako kako se političari koji nam vode državu izjašnjavaju povodom toga, ali naravno uvijek to treba držati razdvojeno. Samo smatram da smo možda malo to previše približili od kako je nova stranka stupila na vlast, tako da možda trebaju malo da distanciraju opet to u budućnosti. Nije lijepa scena da patrijarha srpskog i legitimno izabranog mitropolita Crnogorsko-Primorskog vidimo da ih neko štiti od neke grupice ljudi tamo dovozeći ih u helikopter sa specijalnim jedinicama, dugim cijevima oko njih, ali u svakom slučaju to ustoličenje se moralo sprovesti i Bogu hvala, to je ispalo sve kako treba. Pa nelagodan osjećaj ili kako god to mi nazvali, naravno da nije bila neka prirodan osjećaj, prirodna atmosfera. Ono što je otprilike naravno što sam znao, a to je da će država sve sprovesti onako kako treba i da će zakon ipak da nadvlada. Ali ono što je moglo da se vidi, što je moglo da se osjeti u narodu, to je naravno neki osjećaj možda i straha i nelagode i neki osjećaj neizvjesnosti. Ali hvala Bogu sve je prošlo u najboljem redu, u najboljem redu, onako kako se može reći ipak da je u situaciji kakva je mogla da se desi i da je ipak prošlo onako sa najmanje posljedica. Bilo je rizično u šta to može prerasti, zato što mora se istaći da državni organi nijesu na vrijeme sproveli neke određene zakonske radnje koje su bili dužni da sprovedu. Mislim da je to najbolje nekako definisano. Trebalo je zabraniti svaki vid okupljanja koji nije prijavljen. To je između ostalog broj 1 što je trebalo uraditi. Bogu hvala, sve je prošlo kako treba. Naravno, mislim da su ovi događaji neki događaji koji su
da je ovo otprilike neka kulminacija događaja i kulminacija tih stvari koje je radio bivši režim i mislim da se ovakve neke scene, da više građani Crne Gore neće imati priliku da vide na našim ulicama i da će konačno neke stvari doći na svoje mjesto i da će građani Crne Gore biti relaksirani i moći će nekako da uživaju i da normalno žive. Podjele koje je izazvao prethodni režim imat će posljedice. I ne ovo samo, nego i sve one podjele koje su oni izazivali u prethodnom periodu dok su bile na vlasti. Mislim da će doći do pomirenja, to je nešto na čemu treba raditi, ali u Crnoj Gori vjerujem da neće biti nekih značajnijih sukoba, nekih ozbiljnih, ne daj Bože. Mislim da je to vrijeme iza nas. Svaki naredni događaj uzrokuje nešto novo. I neki novi problemi, da se plašiš na ulicu, da prođeš, hoće li neko da te zaustavi jer nosiš crnogorsku majicu ili šta god. Baš je prevelik haos napravljen oko toga i definitivno je bilo i ljudi koji su fizički bili povrijeđeni u toku tih protesta, što je bilo baš nepotrebno. Ali eto, desilo se što se desilo, pa sad ćemo svi da nekako da sagledavamo te posljedice i nadam se da se neće više tako nešto dešavati povodom tih stvari. Ja svakako mislim da sve to potiče od neke mržnje u ljudima. Jer ne znam zašto bi se dijelili kad smo svi od krvi i mesa i umjesto da se podržavamo i volimo, mi se dijelimo. I po meni je to nekako žalosno. Dodala bih to da bude sve više manje mržnje i da volimo svoju državu. Jer svakako mislim da imamo nešto da volimo i ova država je prosto prelijepa. I svakako da mislim da bi trebali da je volimo i da se više poštujemo i da što manje mržnje bude.